这个是先开始今天就别是因别了，给是了开展呢。把那边了外个边，基本上外个不是阿拉给为些，这个大头一般有些个人呢，开了那是今天就别是因别了，给是了开展呢。这把我了大概那什么啥嘛也啥个咪 New Riven Doctor Zatke Rochil eno pagolom la kha kemi tinguna lawno akpo kamlam kum tsi kim tani ado akivu ka pe itsono jesske ni yalo ki vishi ikilvani eno hipo golo ado lo ki no hito ishive bz akoshi achine kilo irim khamlave pinamo kunoko nikukom kunoko no aki alo ki vishi vegano putata ki bolono akamla do hipo lo ankela kum tslo Apu Tsala apinya Tsala eno alo kivishi ayekana Apu Tsala ikilo beta akiviu ka pes nongkem tsala ne akamla do hutuvin kerang le na tres la kini ngolo pisin shani leshele akano je taje aro mkuk tsum kubdi leshele akano je taje aro mkuk tsum kubdi Here ampiuno shitsuke, kiute jukivipu akamzapu kelai. Here ampiuno tolve Tsala lake, nyungu alovi puzu tipolo aloki vi shini. Kucho yes hipolo no pivekete alohuno atala tsogodom la itana akatsini tsala la pakam lam la khwep zina aloki vishia kloke khna pana azatim kolo tsupukyu tsala ke eno tipo golo itare nina nilo kivishi atsala hipo ko ikhilo akyo hipo ye aye khana apu ye ikhil kuze apu tsala tipo ye lukuze pipeno hipo aloki tsimina shupeke golo killa Sakipemi no hipokopes ye achipe ipi kilo no kilo Apu Tsala lo kivi ning bela sulbeke aki khawlo no ampiu alo shikim tani ayeglo aje kutomo achene ikemu Ninguno igono akoto je take akiripije an amekushoje tipo ye ningu papu apu tipo ayiglo apu je tipo kape ningu kungala papu je kim hilana apu ipi kutse ninguno akirinlana momu ningu kiwala alulom chomnu lukela kila ningu apu ipi kuchenye tihote take ayigi khlagilage apu vilo nimako momu nina shinana kyu nilo kivikumts apu ibena apu vilo pen iben kuljenye ikyo atsala hipo Apu Tsala kamga tsakyo kono ko ishi apu shangena kamga gyujeke niloki vishani eno itake kamsa ko ka khamla pinamo itake ningu azano ko ajan kono kamsa ka khanla agigi huno ye lukze askamsa lukze pi pilanye ko go no kumto no wa akakamsu kulare no ime cheve pinamo agime ge cheve shage pinamo adawlaki loksala shagna akivila shage pinamo agibola kiye ati anuli pelo noge anpu pelo noge alo inul pinke buzno iche mege gam zakhe buz akiboti polo alo ko no saga zjenye ishi aningo azano ko ena ajan ko no dimine ni tai gyene dimne ni mbela lo ko no khla peke no apu ga hunake ikiho no ya gigi hulukzike no ya Ki view ke pipi kaze ke ho ishim bakhanangi nam kula khila Apu Tsala sula ke toy iringkyu mku kinim belage aluhno kimye kete tsbzo okamga tsana Apu Tsala sulpene pi tare kamga tsai bo bes apu alu jelano non kamga tsani akam nyungu ho toven ke tono inno akirin akokirin inno shilvin shani Aki khayo alhuno beriti jisa ki view toka jilikum tsika nguno shikim tikyu bes ogiz la khitsanye alho ampeo no nina zuhukya gula killa ni asamori ku kuma gelam thake ni tuki shikishi shalam thake kemo o ampeo no ketsine ku vuk bu tsa ke to ni belo ni ku khlo ni tuki shikum tsla achipe agilo no zide thril begna atala akvu tsala shol bege nguno o shikimi tanye ampeo ni na zide thril begel ke kumo kemo ni ku
了哦个的你可你为他个路边俺表你可你家去不来个路边个你给去了你里了头个就根子了去不来个路边个耶俺表我是kim钱呐我给给这个我是kim去就表我给子了开展呢一下也是来那开展了一包了俺表个的俺那子了今天子了那可看了那子了一包了个的么了看了那阿拉为了那阿子了一包了阿拉那给你们了不自己了听不到么那俺表阿子了一包会出了那阿拉给不是kim去就我在你给不是俺表就包我来打个哦了好到了家去比我们别给我们那牛耶啊今天给了黑个子公关你空了别别那么不得再给我黑个子别是呢啊给你别叫那俺表我们来呢是那那开着来包了啊你不跟这说跟么子了俺表那真的这边给弄偏僻啊今天给这边这个我那你们呢你偏僻不那今天给来跟那边比那么俺表你偏僻不啊今天是不我们了路边了你我看这那边的说个的哦我们你给可得一杯去乱年了跟这边了那个一个海咋个在嘞啊我可能是不是我咋一不过你们叫了呢哦了那你干嘛这个的我更是咋个是我们了路边了啊好俺表是kim谈呢我们那边就是叫到你去么给没咋个那干嘛这个给你家这里古道么别是我们那你给古道别不得咋给包了古道别去别办不咋我那就包个之类大概那我一开始了那个的干嘛那个的俺表就包了我一大概干嘛那个的俺表给个鞋子边给我是kim谈呢我们那就包了是kim提给干嘛我古道嘛那个道嘛那是kim提给不阿姐呢俺表那你可别把个自己给我喏啊些给自己给我喏啊给包了一个个呀讲那这个我自己给我喏俺表哦老好这里哦俺表啊哈阿比的那个的俺表哈这哈个哦啊提这里啊今天个这里比卡干嘛啊了因为叫你干自己包了干嘛别把咱呢地包是kim提给干嘛我这里边你过边了那个俺表我是kim米谈呐俺表啊这可得一包了大概你讲呐俺表给了那我就是你讲的地可能我就是不是呢不得的了呢啊偏表了那我个不行个我呢哦不得的什么子了给我多个路给我多么那边个根子别是我是那边个就根子说根么子了哎那天啊个不了啊就啊个咪个根子说我个不这边山呢俺表啊那边就那就是呢那我个别是根么子了哦了好我这个边你们了个啥子你个单呢俺表在路个边就那你个好了你是那根子个多个不了不啊也个好了那个那个出了这是个不没个牛心个我那不个不真个这个我那哦我这边个我来给了就了你个大跟别来那个俺表这个在嘞是不是我在一边你别个不能那个不这个么这边山呢对面可能俺表就说啊不个好了给我给你出个那地方个别哦个的一边都很这个个一边是阿布扎了一起来就了阿布扎了一起来就地方个边山个这上个别子牛不是俺表你们呢阿布我给你那哎呀个了天面给你阿布个么这个个了俺表就说我叫了你起来个那阿布个这个么这边山个这了我个阿老去个么这边山呢你个讲一把给谁看我给个到了，我给面我们那安排你我了我走，我那个人我了我走一边个，就是叫了那阿不为了看见苦安呢，阿门，是。Yeah.
Hello, share. I'm pure Hona Daglogi Kim Ratsibs is Dimapo Simi Baptist Akolo. I'm Pihipolo Nona, I came Chishire Huton and Yungia Media Committee Pethaone Ktani, Hilahi, Panatso at Hazani, Otlaki, in a Ajaku Galanong Shikimte, Hello Agizu, Chiko Spenganong Shikimtani, Media Committee La Staff. Church staff alho kemi cause khoshiri ilongakyu ni sakipeu new youth pass assistant youth pastor pika ke shohe pana new pastor khoshiri ilo media committee la ngoneshani aginu shire ni tikzu and in sakipeu abeto shohe pana media committee la convener shena panong mlaso neshani ko conveners ko ino niloto yepto ino auto trophy ino toniga yepto ko conveners hipoko ena itage new digon board learner new digon boheto trophy ina alhoza lucky pisana panong show kumga in betske pushni alhoza ipo pisibze panong shigumto ikhvegetiu alho khemi kumsiplot lucky agizu cheperebze ningo au pekhebes panong kumgatsni ampial hono angwaga akumto panong tsana tinhem ga kyu pe thaingen ni bo kumtse kumga lore hibo vechono niku ko lo kuplum lao alho shepe and alho kumla kije pe phela pengyu tishini wa kirin shiske pushni adru Thessalonian me akihe pungu arro chirikini chirikte arrum kulaki mkukte and mkubdi ishipisni atigzim ko Nino nong vilo hipo piptani nong holo arme shi mlachikimi koklo kuno komi ampiuno kishepepes nong la kichepie en nong shika chinigena tipako koklo Paul no Thessalonica ko lo kuplim lao atsa hipgyuye akodo shiri en yona kim chishiri alho ka kyu kum la pasajela kyu no kovechono alho shepe alho zapes akple en ngu khla sape gtsi shika jin de diboko wo lo ka khang ku bono panong no iche me jigulo igono agigihu agivu pes panong tsire panong lo gudbo klojul ma sa kyu zapes pigyu itulani he panatso athazie atsakivu piklagyu olo alho kemi ebi pimagelve kemo akugoi polo adagoloki hi ipasije dolono hu thono alho kemina moma akugolo
alho shepe mama alho kumla akimchi kiu shine kutanga na tipo kumtsla alho kemi olo kuchok khabz akamla tipo ko pe phenge he akuko no to shire panong successani aro chirktla shi bisikila atsahi to yutulani panong no akamla shi chigyu nguno ko khyu anke kheu ene kikimielo no panong pe thalo nongu likhi nongu dolo allo no kyu achelo 이게 더 가끔씩 체주로 ene kyu akivikeno tsqoy levelo adagluke asuru hipokolo ishihula hila hu cheju tsqruge logila media ministry hipovecho no kablim law akamla shulai kyu ono akirche shire pishpo itulani dawna lo tsana chejo no akivyalo gye tsqoy tsqlvelo epketoi nyungye hi media committee ono akimchi shire tsqlo no panong pes nigu ko lo akamla hipo pepewunge tsqlani arum kuktlo alogo notes jegul ho am pipelo no bes akim teshul benu eno no pimpi angulo eno angwaga achi bishi patsono ningu mbiu Jesus Christo irikelo no pelo tukutia ka benu kuno no kulgeno paye bukhe kulbuge eno pano tishiz nanike ningu mbiu Jesus Christo kubugini no golo achelo alho kem koshigim ti utlaki azu je pegana panong bota pes au pekhan ningu panong geuno kemra kirini shiske bushine ningum tsu utlaki akirin shine hallelujah akimte ajgebe akoshulhu shigim tigyu and shekhagu ki je pes odis lakets ani adyo adaglo gas should again no tim khlai ki vi and how you be patching ke adyo and no shigim tagyu ye as should hibo lo no he I giving you lom like you ye ne tigzumi he panatso athas bes adyo just anku ko lo media committee akim chishire successibze panong vechono hebko pe tawunge kutolani an business ningye panong do kivi panong jikivi tomo ning golo gutbo kuloji tsana an pe show akivi kimla abko ipolo mlasis igvai ikemo atsala hebolo no hutubze ningye lo toshi EDSBAPB semi baptist abko plena bazala Kaplami kamtslo ojgvashluge en alho kempolo kutbokologe alho kumla hibo pepanke media committee panatso athasbes kshsulani atsal hibo vechuan build site view olaune review aga olaune review gagumto bes panong shule kutsana panong kumla gatai ko kole khilemo kiketabe mono o ta give bes yekla hani kyulo ata give bes a shin kyulo ata give bes a ko lo momo kyulo ko a hun kulo mai hibo ko tulkyu shingena tibo ko lo o shepe shange o kem ko na gzi shiga ena sa phankyu a ko gumla pasajela hil he ni ko lom lai thankyu tibo ko gamsi panong vechono ko to goege a khala pe phankyu I'm build this I give you ni no shigim tolo la gzi shai kyu ye o khapujis ajajal vengi ono kumai mai kyu gena timuna kyu shivengi ono kumai ikkemo adaglogi asjud hibokolo media jili boko vechol kina kaplim law shepe shipulane kaplim law okati akamla pe pepulane dona buildis ni ne ona kimchi shere o ni tigzu pika shohe pa personing pasim zkhoshi ni tigzu abeto babylon convener shi ni tigzu ni loto ni tigzu oto ni tigzu tonika panung ploko convener shi ena new digon boheto babylon dikon mi zkhoshi lo rebz media committee hibo sas azur chul penke eno juk bukum la shil penke I'm pio loto shiri panung pes success shagelo all laure rekyu ka kum to pes panung shul lep kuts panung no pep me pe thank you tinem ga jele ko
子俺表了西金台那个么子，哎，有那个自己有西干狗，毛毛一个人西狗，给选了配狗，然后这个不是狗，他看个子快百是百个天了，阿公老百配给我了给了，个不能那就不会出来给我了给了，我这个不是了，我这个别不是了，阿个不老啥是个刺激没？哎，那个事情没阿老别考虑的，阿个不路过来的了呢。我啥事个事情没路给不个搞咁多资本嘅这个呢？我是给谈的。阿知了黑波路的糊涂不是，帮侬咁那个到头嘅。俺表呢，我给没不给别是帮侬收阿知喽。阿个啥个那个啥十六三了帮侬不得卡子不是？帮侬不拉是的，阿我嘅，你到对是不是？阿咁来帮我们拉边嘅，你罗给为是帮侬个别是我个是考虑开始的。阿不，阿那我给。Allah kanjini kwani amen Allahu she ampi Allahu belonong kematsi beni Aku shulo no pushi arge nie ki teimu kegemranga kapi alho shikinti acheni Ibu okikimia atalona pikamlai. Okubuluno ni kibo shakeke. Okirani kumtono ni botapesi ajeni. Nono alhopesi ni kiletitske. Akiran meka ishikatse. Ibuye achibiu ano kjore no putro jikiu kauke. Kikimia kotale tajemo ibino nani kutske. Ibu epi oku ayem sa ichi aki thodolaga amlom tolvechini nono ikhemilo ita ikireno iksamilaki tolvechini iraki kheshi osasunulu ano ililujini Ogolo ado bolu kiye athodo kiwi kumtungno emek shoke Olhaye kiwi kutomo ani enonigo oni palo chini kepi iniku ajini ilo kiwi ake khawiye Apu Tsala no ipunu ike no ipuliki kumo ikem eksao akiwi kepi oshikimti ajini Ishi Apu Tsala ikilo akiulo yu kikimye eno agigiho otsu ani Ibu ni okimye chini. Agi giwen shikimdiki bes ambelo tsani. Isha Apu Tsala ikilo ina ibu yevka giwen ning sasa khairigla parili giwe hampini. Ibu ero na lojinigi kime ena kubul khla bugapsa chigimi. Ni di khlana paya akirni ena lo zepes ning gutsu sapere. Ibu alo gutlono ina khaytene tweno akamla na chushombizuno Bible pi alepe ena krenshana Tsala udiche eno baye puto zidai turgilre alhelona akrenishiche ibushikimti panapa khvejono ningula geshana am kucho akho kiru ena kubul khla bugapsa khama sagela khbege alashikimtani apu kivi besenin kumgatsige ishi Apu Tsala ikla gyulo kivi be tabesu apu kumsla utlani alhobelanong khgibo kumzu kumgatsbeni aloshe David achumi ena baye nyung apache pupelano Tughakhani azu halbene alokums ena bukapza tsini ibuye bichebekulu ena bukubekulu bakamla pasaje kumzlo kojomona amno tsishijini ena ti tuligala nyung apache buye nikamla pasaje ena nikipila bukapza chini ibu kikime kumsula ye nyumuye amno kushikumtol chini Ibu hari kiu remuna nigi juvle khajini ana tipo runa alushkin tani apu kumzi belona akhushu ana kakama babushul peniu Happy Father's Day alushkin tani ikhverul bege Apu Tsala lo givipe tabesa apu kumzi lautulani ishi aye khano Apu Tsala kyulo Ibu gili bese kisajet lo bige akabagam lam gogam tshikimitani ibu givi gili bige bi khamla ikemu adogi hekta tsba gyu dolono ibu gili han bese kisajelu nishani ibu je ye ve she chishi ibu ye beka kamla shije
Jere toko lo ta cheki nimbe December lo no electric department lo jukali kumla lo no 60 shino promotion shisi ikorono matter inspector second gazetted officer shino mko jere nimbe December lo no pakamla ashe holo ipuya alok tu iteno ituvena ni eno akamla kyum la kepo anike no mlaveno aizin trakelo anajuveje kurengu ai tajezu no hiyem dove masakebi dishi ado kekelo no ujekyu itulusire ipuye kisikini rengu no hiyem lo umovekyu shimoy vesum lavekyu kapogla no kumaye ipuye atalala kimu vezmo no hiyem lo uje ipuye amikcholo no yebeka kamla shisi iriluke eno pakamla give rengu no yung apache bukum sikiriti mishuluke ino ilimishi chekelo atalaki ipuvle pikyu kasajeni shani ino ipuvle pikyu ye otoikyu akimi itula ye kyu toy alokela pi ipuvle pike atahiba pilikyu ye katawlano kumobu ipunaki shiza kimye gihu ene ikhulu jegeno ti itulupu piloi ashaka shere ipuya atakuto mupijekeme kumo ikema atahiba besenying ktsiche nong no asho jegelo nong ritulamo ikemo alhoye nong ritulani amikcho shi khlopi ningvelo biche ipuya atahipa upakichilo na pikikil ki gumobu pakamla kagta ena gushagli kivilona khipe itihemu ning bjp ipuya amikcho azkini ena gushagli kivishi khijegemi gebe ipushe beshitulani shikimti alhoi tilo epi bonyum kutsuche tingna la ba yak to mo ba gi bu khai shuna ba pakha pampina practically khabes ning bege pakhala timek thu gona akoto sha ko kushi besire be mesirge atono baya akho ona ana alhona adaj kumtsu tsiche amlok jona alho bulure erikyu ne tani akinu shere ba government servant laki inakha ayudokun na king no office lo veche aibdikto nabu ado kumtsu kitlampuga mono roman kasire am joshi gon kasire boyne tani akto shire baya family man ke baya office la ana akho ona do bebeking na lo ado kiji alashkena kumtsu kabes agibo ono tsiche bana office lam la kela puchom gola timna ti break shikela ada ganda ona ti break shikela ge baya akile ribeche anpan lo ku to peba zaina ti chushoche ana kilem baya balki anpan smono lo mo chushugyu nyamta ko baya ti shi khasire ipo ayre bola khawa ikemo ne de shlo pakheli kum sujana baya kucho ono alo tikyu babu ke no ipi ne ba ju khelu chene alo she Aloge pushi aleve chona alhoje she khevekilo ogja tigzu alblok mat speniu ning kumtsu alhu achikhoke itimil qol kipamoy kemo apu ena aza kumtsu alhonol hosyu kumtsu pachikuke alhoplolona khana mraqyu khulpeniu
Apu Tsala lo kivi pet habesna apu no ko khum tslaw tsul pagani ishi atsala hipo yego na agurpu tsalai agi gyu pesna nong tsani timiki jehina apu kawa kena niye ampe tso shiva ipujutum lavekyu ni to kemi agi kemi khum tsumlo shkum to ani ina gona ipukavekyu imloi mekena inalo kutulo ishkum to acheni ipuna ku ishkakena ina tipo khamna na khni ana ina ipupolo ikhvechona khapinke pini ikhajinge kono apukawa kena alosho pukhbelo ana amloi meke buzkho opukivi gilikum slupna opushkim tillo pi nongshkum tolani azana ko khejina chimimi alongwa ingena oksao okim nonikime jekyu olongom lave are pinamo alosho pukhbelo alhoye shipni chemoke alhopelo okimshi opushena ologono tspenge ikirni betsani ina dokhoni yakirin shiveni ampiu jise nono atsala kivi pesni kumrats bezna ni blo omlal kipu do kivi kumrats ke shkim tikyu pesna otsani atsala kun tsa agrupu tsala ke ikem ishie ni putsala ke apno ko tsala ke nono losikyu lo atrishi nono kiptim lose ana kiptim bolo apula ke shipenye nono okupuri kivna pektitsikilo ipo are nya agul peke shikim tikyu pesna otsani asjo de hipola ampujis apuno ko law ana nyum kun tslaw otsavechona shikum tokle ne hiliptolani ampeo nono ipetatlo ipilo oplo lono nono pipinshkyu zapikilona kemakel pingi olola jushani oplo lona otapikhilona kemal pelo pi nazareth na gam jisijelana inyukwani amen yesta yechekiu asta pencil hipo ye ihona anyamra ame akun hemra pikimirim lake hamne pingi ye atachu epipinenge pencil laki kapesna ekemo kirtimi laki renguno kirtimi shingi renguno paya atrishi pencil papesna abc 1 to 3 hevikit kauna paya apkunya pa atrulu pusna paya kirtimi alongol chenye alhonol hosikyu tinhem raku mu atachukmo eno kuma kimjika ha epipichemoy alhono kono inaho abotula pana ay khalhokena ku to jukri de busha ay khalhokena no nitanye atsala tsi panal hoke akzi tsala pucho tsala kijli tsala kesne ki lhosve kya ye avelaw ye ki shvin chekya solar lights na keje tsepinamo ay khakumza akva aglun chomoke ekemo alhono palo ksvechona kesne ana akhilose tihotoy nauto ana akila khaloy az qope trashi jeli ayigla bom halki bushikm khatsay agawno kungna yawulpe akana azlim hilpe alhonol hosikyu systematic keshikin shiri agola achi plana panal hosikyu la nikmzai atsala kipets atsala kishikin niktashil hopsna ashek hawlona pana aktsogulona palokhe pana timi botubo laki mukutsin la kiptimi page lon lose ana phikilo kiptim ana totim panal hose ebi hebe pa tsanye botubo kini chirta chela alhona adam na palki wa kyu thule alhoi kyu ta lok tsikya adam na palki thulu kyulo palki wa kyu thulu kyulo adam ya aksam habshan nabi alhona kumsloi to gashi jeli jigre bish lhos skemo ko nomo paksa shikzik move eki alhona botu bokini mukula ki mukukin la jona paye adam bo akchur ki pepzina tishena tokim lhosse botu bo kut mukulo adam na pan buje eve epikutse alhona loke pukam slok havikit khona timil hosse ke ning no nyel ke po anyung no rupkul ke po a nina chushol ke po kama akchu pana pektik haveskit khona tipat khona no enini hosse ke alhoye pa kimji khile muship ni chemoy pa group ni chemoy pi aya khala pana lobe pa ki tipo vechona a proof that God's purpose in creating everything is perfect
ai kha lobe pa kyu lo na alho na nishka kyu ye pana lobe pa kyu kham tsu kupo khlai ke ena pana akimji zbe pa kyu kham tsu achiplan zbe pa nke pi alho na nishka tsani alho na jugere bi shitim lo sa tski lo kip timena to kimi ana timi kham tsu khmi kham tsu pelo pana lo sa kyu sho an bi shpeni pana lo sa tse ishi ye Apu Tsala ki hu apu lau baji akagam se kesaji kyu shneni iki hu to ki mena kipti me aza apu lotem nyung kamtse alunol hospe pa kyu a hipo akiwi shi tu jongi rengo nyung kamtse bebo kwa ni iki misna ye apu no kolau akchu shi akim ji shi ga do pokyu shni alhona kipti me lokyu kipti me lopna papula apu shipe papula akim shipe ana asa shipeke pu tipo responsibility bemo ko pasho kamratse istao atsato apu kukulo kimje irono kije there is a great purpose in being called to be a father apu epi pagi poye bemo ko no kije alhopelo apu no ko kije hina atsa hipo chulaingena kamral pin shani Efficient akedo kinye ajo chigla nong ye alhorengu no mlakha cheke ko ke eno Kristo jisgolo no akamla kivi shipenye pano ningu lokike ningu pelo tipako shipenye ke alhono puzuno kutope kvekiuke mlakha cheke ko alhogolo mlakha cheke ko ke apu azana nyu kumtse kimisa loto shiri apu lakie alho kupri kivi rolo efficient ake de kinchirna pa kuno alho kupri kivi alho na azna tana azuna pana kutope krepe pa kyu tiporo kimchi lupusna opolo apu bemoko ala ngol pianye akam la ki shul pengi renguno kaku kem la kini she he ni khhi po ye ekono juvikyu leshe alhon ye pe pa kyu la ki to kyu ke akam la ki shul penye azapolo no ni wa kelana kiptim shinge to kim shingela aza shipengi apu shipengi la pi alhona izapolona ozapolona wa kelana kutovetsku ke akam la kivi ekyo alhona no kutopekilo no alhosasna Kime kapızına alhona akbla kivi opolo shpen shakyu tipo shilpenye o kapesna apu lakla sopepanye apu epikul chekyu apu ye atguna nyungna biological father ina ipu no papu vile ipu epanye no opunukyu opu vile ipu epanye iketina physical relationship ipu apu azala ki polona anga iperikyu apu epitina first atropulani akinyu na spiritual father Paul na Timothy vile adolo nipo bi bichakyu Bible pilnonye my son ketina spiritual fatherhood relationship tipo ena aktuna miri mkhola apaza ka hakimilaw nyunguno bemoko people kyutiri apu kamlala kishlakyu wolo kimiretslanyi eke apu jeli kimiretsakюlo nongno apu ahola lakina alhono kmats kyutan kola apu shlakyu lakina kupula mi khola no apu shlakyu and lakina no miri mkhola avec sa matoka mkhola no kimekini kamla bemoko people se shilki tipo pesna apu epi kimiretslanyi iti miko aloke pushi leshe vechona apuye pana ngunu kukena bibe pa kilo kitila pe ko khovere kitila pitsin shanye angano kona apu rili leshe vechona pitskilo ipu atsala kum tsona khotoe ikimu apu tsala ye irangunu irona khotoke mirim lakina tishi pikyuchule niye noari yaono nyarul ke iposh kimte anga ko nishipe ipu no arigyo renguno nya adorloki ku to ki loksa gra dolo ngare pinamo nyem sairi chemoe no ye scientist minala alokutsuke ipo no akre pasrigi shkatskyu tipo ne imheri akivyuke ina zuhusum lagila no ale vechona imzs ni pusi chekyu kumslanye ipe
ipelo kile mo ministry tipia moe ipelo avhepuku mo pkhmegu shpia moe no yekile mo kuzkho ozkho kum kahai ingul hoye okirinna sushobe pa chenye ina akh khikyu kutom sasukushol kela okirinna izo itushipsna ikmhatse and isushotse mirim lakini shipe nyekilem obkumsma moipo alhono ago kivits kyugolo no ya ago kivyuke o kikimiya alho kikimetoike no grona ope khepesni isho akrin shikena dia amena khamlake ipuna ishka kyuye alogu tulo alho pesna okkhla oyela okumlala alho kapesna atrushi khlo bishkatse les cheveux na aloke pushi lotem itim kona apu j'ai pipitskiu piluke amle rikhe kim les cheveux pesa kyu apno le pinsha kyu no yekyu to ya akoto ala kija ala no sobe pa inkina heye kirtemi pik to heto kim zakmokna opu onga itim kona o jutulgila kishno tuljingna tiborili ovle pisani H Jackson Brown ishipe akhi boye shika kakugolo irichemo kyu dirauno apupesna alona nikmhatsepe life does not come with an instruction book that's why we have fathers azaka pesna manual epi kimirets cheni kim ado pe ku khovinyona manual hepolo kishmo veni kim apu kapesna apenyu shika kakulaki papi olo kimiretsanye instruction book shikaka ku hipoya akokholona tinya mala ki losigila dipoye ku golauna bethamasa ku walna khmasa ku walana pe timasa gena bitsakyuke ena shikaka tsilki kumo pusna apulakiye kiche kutsu directions chekyu ike step by step guidance ke shikini shikthshiri kishi akh pektil masakena anga khla kimire tsakyu ye anga puntirlana ipuve chemoy ala cheuve chemoy step by step ipu pare chen tipat khana ala cheching tipat khana atsapiu chen step by step instruction kishi khma sakena anga lakne pekti tiketoi apulaki ye nikhla shikao kakula kepe akotona atane ko renguno apulakiye kishikhmasa ana kilewumasa ku tokyo khaktalumasa kena tipo bemokhoye apu ulokhsanye azagolorike kim lotoshiri ishi Apu Tsala shila kyulo no apu ulo bemokho egona kije alhono olo khitsanye alhayalana azaye asho ni vepu pajila ni ko photskyu shilchenye kiche kipe ina mistitri tvekela maye ipemra mthemo vekela maye inikishpe puma sakena inikish khma sakena asho khe pasgola pajje azala khe nishka ki doshchenye ekemo apulaki ye more towards our emotional needs to kho allo ni na veb shakyu to kho to ni na veb shakyu emotional needs la pajje apulaki ye ketru shilchenye new emotional needs ye new emotional life ipoye nina allo kivishul kepu shakyu maye shikupul kyu khul pengyu rengono niku putskyu and allo kono pesni tsingyu age time heba koye amena khulchemoke apulakina nikhla agyu vechona new emotional need allo kivi amena khamlaki tipo aplauna irulchenye fulfilled happiness shikupukyu lokivi lokono aplauna irulchenye and allo kono peace pasa parana pakto kyu fukchagana asal hoksana ku to irare pinamu apulakina agikela emotional happiness emotional stability sulchekyu ye apuvechona actu sulchenye adogoloki kiklana single parents azalki apulki shvekyu tkhdoki klana alhona nizdoshi nikumdoshi nisasuruve chenye ekema alhona inha botlo ana losikyu la apulaki ye
papu panga and pain pulau and tim kholau emotional strength akakat sudi tipo kutom alhuna apu no kholau kemats bepanye apu akimji pau purpose kutom akyu wala laki eta unconditional love to his wife and children kikimiye kiti lamu zlave mo bisna kokuto kyo vyagna sagna aluna alomu nam pau kikimiye kupukunu shi zikyu papu laki shilke pushi alhona apu laki kemats bepanye apu alamu la kyulo initial piveketoi apu epi okul kyuye akimje kija ana nokul bepanye ike apu noko hamna pakul kyu kimjila paye ariche khkhlona akivik dana ariche shikhbzna pa kimji shikpulona akiri shikhla kyu papanye ekim apu hamye tom lave pesna apu bemoko pep mlave kyu ri shivekyu anye akwa hola kaku vechona and the researchers corner PQ vechona akakamsa hami itulukyu lo kasajin shanye apulaki aye ona akoto alaki ke kija alaki no sobe panke eke apulaki na gona pa atipolongom lave pencil laki hemlave na pa pencil tipoye kum moviketoi apulaki na pa sobe pa kyo atipolo pana pa bemoko pe mlave ke leye akwa hola azalo akwa hola lotemi kholao akapna sragyu hambes na ksajin shanye manhood matters kiptim lakina kiptim alongo pusna apushite na khkyu ye gona tim khlona khotoy America la research poye America ga khuke phila kyu ye apuka ha kemi ki jakala ki jelo sok thiye akh kupumono akhul vekyu relichulani ene pilwani atenu ko aklena poveki ko ki jakala ki jelo to kuye apuka vekemi behavioral disorder panong no pikyu wala shkyu wala khkyu wala rusa khvekyu ki jakala ki jelo to punye apuka hakimne tisheni be high school dropouts kaku pish mo busna akirthi akish pyoto mlaveki ko am khwa khala kije lotsin lakiye apuka hakim pajna tisheni be ksugh chushomo kepu aji akhpi pethaveki ko kije akhala kije lotsin puye tishpethaveki be prison kakta boloi lo veke mi ko kija khala kije lopu lota che puna apuka veke mina jail ilongwa kyushi tishipiloi survey da laki pilukilo campus pije kyo akiriti alakila lote mi ko ye pana kh kimji career nye ikh la pikha khvekila nye kutukyu kamla shive ma sagena pikishel kyulo kgja khala kgel hotsne pikye apuna pana primary influence apuna tipa pijmo kesha tipo career aloke pi tishi pijmo ana akh gzla la tishi pekijmo kesha pi pishka ki koye tipo koye apuna pikyu tsala paji chulu ana papivikyu shi survey shiloi America la akapna akaho akapna ye ketau ning na kumsa kyo aji kusho hekbu khyu akapka asalha tibkhona ona tuna e ona akchushiri kumsai ikemo America akaho problem ya atu ye fatherlessness apuna apu alangots movekyu eke apu khavikyu agolakin na mirimishvekyu apu tive have na khavikyu I'm quite you know absent father. I'm give more apen pinky cat or no pakakums. But I know what's like you up no. America fatherlessness tipona one of the biggest problems, social problem epipiloi. Ako avesa kyo akapna shakyu ye apuna apen pi hapunga ngimo pana gologo mokyu and apu kahvekyu azak heaven uvekyu tipokona
akapna agjo shikiu shi itulanye apu laki ambe bidi apu paksa wolo kapza pe ike paksa na pavile opuye kila ova kya obuju tul jemoe epe kla apu tipona ipuye hini ngo jemoe ipuye zini kela kine hili richenye epe absent father tipona America ga khula aks ki jela ki shiri kimritslanye Time magazine la hebe parikue apu ka ha tipona aka ho kisla eona akum sapu kisshanye kiptim kholo alga swatsai ena tojim kholo anga apu noko ishi kha kyu ena iringyu tikhali renguno no yego no akoto bemoko khapa kyu timlaki epivetal spin shanye hina asho gili pilani ekebu ningu bocho dolore akapna kutom anye apulakina apempi angemo pakakamse papempi pakapule pakamla sepuzna akibola apushim laveki vechono akwa hola aksikutom ipereku shinyune tulanye ahole laki tachela ishebe panye ino opu no kyu ovilo pinikeno tipolo amlo tskeshilo listen to your father's instruction ahole laki tachene pa kyo opu no ku ovile pikeno omlo tskhe di inibre tipo papelo panye apnoko nungo kutokyo instruction kutokyo shikka pesna opu onga tslangya Efficient ake do tso ajo laki ataniko opu holulo Children, obey your parents, obey your father. Apunoko. Atanoko vile alhona azasa kyunna opu holla panye. Ekim no apuye opu olho golla nye golla mokya. Apulakina pal hosikul ho golum la pazna. Patanoko gaks khalo khamlai. America li grandi mo new akwa lore aksipo ya anke efficient ake do tsoajo kini opu sumsalo heye azatsku rolo kekmra se khatsku atiriuke honor your father which is the first commandment with a promise agigihu epaki hipoye respect nyuna Minister ko irikela respects check-you. Kajem kshum ko irikela nyala puto ko epes da agi yutsiki tipo respect. Admire. Timlaki na ko na pagtaki shulukela nyung no juti kanyung na alo check-you. Maya esteem. Timlaki kapes na ono chukumgai alaki la sokhilukyu. Pana akivi shulukyu vechona. My value. Ko na ameka nyemra. Ko na amekusho nyemra. La tipo ya ameka pinyung na vethalukyu. Pa shekyu apulaki tipo kemlo sokhtsanye agi gihupes na aputsle pa kyu ye apu gihulo respect shilo apu ju alotslo apu kapes chukumha alo sokhlo apu ya abe kushokepi pa gihitslo epipanye imasha ye bible na opusum salo epishka kyulo no apu ye tipo ala ngokzpu pa pushilanye shilamokya no o ala ngoinke no oikempyo orili no yuku khemla ingena kumsul penshanye timlaki panong kumsam la khachikyu aksau office la kumsam la chike zlena tvp pana tvp hu pau funeral service kauna akpo shikela topshedo pungu minute pungu parli kivi pau funeral service la pike pushi akpo kuto ibuzna panong kumsa aga kirishira aksam kivishim la khachi kimiko minute la ki no topshedo la ki iknyengo buzna parking boy ana tinak shakave ke timi po ka ko hekune pikyu ye iksaw he po ye ina khana vela to zumona plab de office kum la shi cheke office ka cheke ike pana tv ke la ye minute buguna parli ki vipul ana minute la khina nyung aqosh putho buzna parking pol ke apno ko okhi kimjiye
Family is one of the most important unit. Alhona aku ko kemat simpizuna. Family akibo lo pepareke. Apunoko okimje akjoye okibo kenye. Okumlaye te secondary. Okumlave chona hekime kel. Okumlave chona agiju kelo. Ena akibo lo tiri rululanye. Ekim atro ye okibo kenye. Okumlana okimji atro kumoy. Ekemo okimji atro ye akwa hala kepela me kibo ikepel pekyo ikepel kyo tina okimji atro ena tina okimji atro shul masai akwa hala kushanyiwe akibulum kutomo akivi kahavi kyo ye apulakina o bemo koye baya kasa gana akibo hekime kila tucho masa kyo tinda kumsive ajaje asho ipekyo jai tipo na kotosh kumsive kyo vechona akibo ya avesanye kyo timlakine pike akibo laki pa puna pa akibo tucho lvena pa ye we don't have to make jails nyunga jail mlaki puka hai police force la chile hekime puka hai kushne pa ye akibo lakina akibo tsna apuna akibo valve pzna akwa hoye aloino lo khake takhle nyunga jail ave bushimoy nyunga police force ave bushimo pipe nyunga hospital accident shivekyo rengono aksam khapu poingyu nyunga ave bushimoy apunoko nyunguna akivik dana apnoko gili philagula noha gili philanye Abraham gili philanye Job Joseph pananguye apu bemoko akaki kishika agli shipanongo pepuloy apuna akivik dana bemoko pepul kepushakyu noye okibo social kyu papushil masai you must be able to protect your home. Physical protection ye nono aki kivishi khivekyu wall pesna botha pe khivekyu tire akhotoy kim tipolo initial piveketo emotional aluna ve pshakyu kucholo kive tipo ye nono tsma sanye tipo na ni tanko suksho kucholo khlanye akkumsla aloinom lavekela to khola alokonom lavekela ye shimo kepu jewo kepu ala jewe tsanye ena akpna kutom sirkyu shivechenye tihutoy akpula khla no ye suksho kmratslanye kmratslamokia protection suksho no haye pauti khella az itulpe pamwe ekemo az irinyep kyu pichope pa zakyulo paye pa kibos shonye paye mlasito sike tihutoy adologi hi covid-19 na ningu punape akyulo ningu ye ni kibos sholke puye iteye aloshoy kiketono kata kahai itena nye noa doi ashka mlaki do kawai ikemo noloku khamna alusa skitskibe pe papa ingena dinos shani ana ala ushri ochebolo no oteno ko sasna khatabolo nga kelana okupula khechejlana chigul pin shani aplaki ye su kushot gyugolno provider nina ave bshakyu kmatsi ki paplaki ke ekem adoktom lona apulaki ye hina igona akhoto shikim sibe pzna niye chushake kmat sulmasa aki kivet sulmasa itano kopla aloino ki ala zuhulpe masapi ashi gdauna kamza itosa keleye alokiz la apashi povigyu doshvechenye pakaptsal masap noko apulaki ye alhono no hosbe pakilo noye kije epikimiri lakilo noye mentor shika chekyu tim lakike teacher lakiye classroom lo gobna timika tsishkave chenye ike mentoring ye ona jelam opna tim lakiki ni kta bidila shikal ki tipolo kimi gtsanye noye okibola shikalangia apulakiye alokutsu pataniko shikatsul masai alokutsu pesna ataniko la transfer shitsul masai sala namu nono alokutsu kana gaye mi khimla gaye James ake do laki pungulo alhona kmatsepi nila ashakshi patsanye kushe hiplanna paye college la nono kutom pevekyo renguno tina noye
alo kutsimi epi okimi tsinji kumoke ekim alo law ni rigyu lokts tipon okapes alo kutsimi shnenge apnoko alo law alo kutskullo alo kutskuchoye kuchotsa alo no pipa ki tipa pesna ikhla bo khashi pesna tipo pesna itano ko law lojil kyu tipona alo kutskuchoke anetin shikam laki kupuk laire shilwanye nuhaye pau tikella paye mentor ki la ki shilwe nuha khri de pilu kyulo paye alo na zatskilo ashkaya akshlo akhbidena lhopungu ana akjalaw lhotsni pungu akshlo na lobdi pungu khem shimla lopi botubo zgo chupung la papa tsani kona nuhana ashka hepole lokena paye ta ambe akhetso shiba pe kona pana khepungu sha ke khawna paya ashka mlangi tipo kamla la iloloi ana patano koye parole mlakhalke nuhana pazu pau pana la koye ambe lotsgo pungu ana ambe akhana lota che tsinsha ke doluna atani ko punuloi kim nohaye ambe akhbidi khaw doluna paye pana pukth alhuna pak mhatske kim alhuna munuveki hipoye pak bugivi nuhapula pana kth sasna ain pusasna mlakhal puna ashka hipo mlakhal peke ana nuhana papunoko ana amulim ko mentor shikal peke agibola kiye apuna shikau shivene paye agibo tipoye alokono nuhana pakibolomi pana shikal gyvechona ashkam lakal ki kumo bizna kono aznukchone rivekena pakibolom koy phloe ena iringi tikhali kogo kirishewu kyuye palaga vechona shulpeke apula kiye okibolo noya achne to lake noya akibola kila minister laki papi no sobe panye mini flock akuko kloti laki papi pesna kimirit sulanye noya okibolo akapula kh tholunkyu renguno alhuna bemo ko tipo otspepanye okibo kapesna khu bemo ko shive zangya apnoko apuye okupu alhoye okuputsnye nong apnoko renguno paye kelha chenye ekemo ninguno alhovile alokutsukum thave chenye ana akukupukum thave chenye pukaptsana alhovile alokutsukullo apnoko be a present father apulaki na kahavi ki renguno akibola avec sakutom sasukushol vikyu tsanongule pirvai apulaki na ngwa kileye akibo tipo loko no kunam kimi revlai ishele huktula ide leshele piveketoy anga kono pikyu ipuna akila nya aloko no nya zhusul chenye akmsa akpna tsala irikela nya msa iriche moipe no alhuna present father no ngwa kyu apastipo itiluri no ngol kyu lo otano ko ya alolol chenye ana onpuye aloko no alongol chenye apu epikul kyu ye igono kijeke atano ko la kyu kumoy kim onpulao no ye bemoko kije khapwanye Dr. James C. Dobson papuna pazalao yes yepepa kyu laki pana pazalaw na aza khuple kakula yepe pa kyu tipo akukhola pisin shanye kuho Dr. James C. Dobson papuna paza ilimla inije kena agboshim pizu papuna ishi yepesna paza pan pushnya kyuli shipe there in pushnya kyu izana ishi shikai izana ipolo pakizla khokhne pe ngopie ana alhotsa pesni ishkapna ivle pikye klakupu marriage vow hipoye akhatakla khake tivile rangno ke epi itilopi izani ishkake ana nie noye you sweetheart in kimeche kyu totimi ana nonokone in pushive kena nie alolawne irikyu kikimie alogu tulo osho achenanye nie okimenan ekim akoto no nie Christo kikimie alholaw ne irikyu kikimie pesna nie okimie chenanye ana egjok khana nie kilemo opna omlush satsi ana egjok khana atsla
like pu ke golana nye khilemo o sa se khatz mo na nye ekem pu ka pu tsana ino okupu non ikupona ekjoye akhepo kha kilere alo no lore akim an bushena khini ana atskapu ranguno ni kh kutol ju khnen kepi klampi zuna pau girlfriend pana kimechi ki pau sweetheart law Dr. James C. Dobson papuna yekyu yesi pau pisulanye Hayaku toy atsakivikia I love you epipa kyugna launa atsakivi Kiptim lakina akim aye alhonot bepa kitipa ala kishngoma sakina pana vetalkyu vejoy apembina akim anbopi kimekla kyu kumopzina akpul khlare kimeklena lakina laki kpul hephamo bzina khama sap kitipo nyushka tsanye apnoko on pulau no ya o bemokhanye pukap tsatslo Dr. Jameson C. Dobson na patano khovlishipe osu ye erono tim kijela hike eno kusha ose kijenam paye aga khulo sakfem gimi president papikumoy eno parlier historical books lo hebe khinju tim lakikumoy ikemo paye akapula khla kitlam compromise simo bizna paye pakaput sana aloplo na khingyu akim kivishi apu kivishi ana paye as kivlaki kebi patano kole piloi alhona no kube pa kyu apnoko no ya akamla kijano no kube pa nye no ne shiku shangina apnoko no na akim alongalo no apu alongalo bemo ko hepo kum sina ishi ana iringi tekhala impact stinge no na kishi otibo saserbe pangina otibo lona akho halo ipepusna akho ho law yekib deshnya pike ana ko to no alhona akimji kivi opolo akimji kivi otskyu isheli inefficient ake de kinya ajotri pisiketoi akamla kivi paola khanam la penge otspe pa kyu okamla pas atruye no yekib tim laki no ye apulaki no ya akim laki ana akwa lo no sakifim kivi laki ke no okamla pas o duty no ko wala pepekena tipo kiklana o kkamra re tipo kikla irnanye Quarantine akinyu pungu chre ena doktom no na yesipa phachenye kemni pa pisin shani ko rengo nyung kumtsu atono crystal characters la puto masanani eno putada na kyum la pe pani keno kivi ksa kiklono itulu nanye pe no apu alongwa kyulo no present father kyo no absent father kyo no te no ni tanye no yengwa nyimu ngomo ke to khan kyu kyo eke no ani pusun no aka kikishira apu bemo ko pe plangida te no tanye yim kuchesne pa kyu no apempi hipo khapa plan ino ku shbe pa inkina tipo kikhle ijmetluni pike Kristo mi gzlaye alhona bemo ko nisbe pa kyu tipo pekti tikyu vechona niu kakamaye irnenye timi kutomna asche de hipola tin shamoy apno kalkik momda azano ko enol hotem ko nyum konam tin shamoy ni adolaki wobiki khla ikkum sagono ko togzishikm suve imasha ye covid tipo na aks galamo age to ibno gona dipekza ingele ye imasha ine tviki bshaga ye ni khpas kishwa kya bi ilhjuki imloime Timi kutom na tinsha mo kushna paye ni khpas ilhjuki lo ni ye alhona akimji itspa ki tipo shikpum lapna apike kono alhokimji tipus na shikpul vakena panong ye tingyu iga moy Dr. James C. Dobson papuna pana tingyu impela pana puvile alhona oza tuchol venenye ishipe ike Dobson na kushe ipuye shipe ingela bikum sake ambeveje mobna papu tvp papu hipo ye alhoitikim papu lakike apu Dr. Dobson na papu vile ipu no akhuk shakhavekela no tikyu ala ku yetsleb kya epkila pana pikino ishi yetslo
he prayed paya akirnishe epitipe Paul na Philippine akhe la kya ajum khula khila ina kha kyu ye alhu ala ina tive pai i wala pike Paul ye pa kimji iten khikutim la kike apunoko Paul re akapna armel ne rikim tim la kietono pa khem la le khir bizna paye alo pro ships na paye pa ki miza pilku mo kenye apunoko o bemo khoye mishi sharnenke ekemo Paul na nishkatsanye Paul ye sol ships na Damascus la na alhona pa nit kirjeves na pa grabe Paul epi pa kuskutim ke Kona aluna pa kulveke na pa kim jim zimshe tive busna nina apostle mika ku ituna pa aga kashir Paul na alokum la shikyu missionary journeys kuto mitulna nye pa ya chage me kutum sasu kusholo ikemu pa na pa kim shi itakyu pa ya pamlu ki kashiri pa ya pa kam la pashe ana pa ya Timothy u papu kiklana khikyu kuches ni pilna nye apunoko aluna bemoko otskyulo no ku khamna pe pulangya no haye alhol ke pano tikhala azitul moy ana ish ka ko pelikulo hebrew calendar ki qala ya ampela ki azla chigta che ashka alungo ke kuto alok mashingo kya ekem no hana pa ki boko ga spe khapna pana apu kumla pas pa kimji tipna pana pa la rasasna ga spe mo ki vechona tikhali ko gol peke Abraham na pana paya apula kepki pakimji thi pai kyu to kije na pana tipna pana pa bemo ko pepukilo paya akpul pepeluke botu bom ko kenya ajo pungulo ni ko chesle itulukulo pana kuche esle pa kyu ye Isaac sasi e khochekela pana agni mo le pipe pa kyu ye igjo e khopne igjo ikirnye pe akpulza alhona Isaac besta akmla wo shiki itsvele pi alhona ko pa ke Abraham ye akakumsu ku hapu kumsu puna Isaac sasna naudle khogen non kumsu jlo ekemu pana khopus de pana akpul za pikveke ina apu sase khoni ena pasa se kirine pike kuchochona pa apu sase kirve Jehovah Jireh God will provide alhona kumats ni epihil Israel bona alhoje ku petsulke Abraham na pa kimji tipusna pa kido kije na pana hile pe peloi Job khla Pan puna pavile alho shokana tivelo pe kim job ne pikino nia akivil ki alho launa ni ena nya alho salmovin ke sha epe job lopti kinya aju chigle pikile ya alho na oto kinyi kurs shible pak mravetse pana tosla akyuna la akivi shopak mravetse Joseph alho no Jesus Christo papo Joseph re erona archa ala molke paye notoi nitoi timla ke egem alhona pa design ships na pa ka pesna panula ke ki jis pa pushipenye los skilo Joseph ye paye kimyekin na pallo chtoy akimi pa pushiloi kimemi sauna kindness paye Mary show kindness pepelke paye Mary show merciful shiluke and paye alho yukim jibshiri paye Mary Katakash mobsna America pesna pain pushipsna alhonu Jesus Christo papushiluke apunoko hipokona kichek be kivishipsna oshka enishkanye alhona akimji kivipesna okmats kilo mla late po shoto lunyukmoke apunoko pana katabdirle hepva kemo kuchesna pirikilo apu bemo kogono mishisheke ekem umtana so okapesna atipole pepamoe Oza polo no rokela no e kiptim yo to kim shingile tie alhone tipsna pana losbe panke o kapesna kiptim en apu epi bemoko otspe pa kilo alhoye no shilne pen otspe panye no apu epi en kiptim epi no shikyo tibro kamtsa on pulau ongokolau okukoholau o ako ahlau en ayang khala khakim tim kumtselau agim alok samu yegib de piranye Hitler yetimna alhona ma chailoke ekim paye bakhakim je agivdana pepem lave kiptim laki apulakina alhona akim je patskilo pana pepetyu kirlana akwa holo aloinokyu avec sa sirtsanye whatever you do as a father affects your wife, children, church, society, and humanity. Ayakaye
apu alhona inaho abotula panal hosiki golana apu ave bishi golana lobe panke niuye no apu ave pu shape apu noko niuye kimeki ni papu ave pu shape niuye apu alho kimeche kim papu ave pu shanye alho sumsa chekimi papu ave pu shanye ena ningu azanoko ena atenoko law alho sukumsa shikaki papu ave pu shanye ningu ye apu noko ako alo aku ko holo akivi kmat chikyu papu ave pu shape no ye kijeke apu noko no ye kyu toy ameka kina kumsul spain shanye pencil laki atachu babu pakimji shikupul kyulo akam lagi je shula nepaye no apuye alho na page lon lositz alho na timil hoski wala atrishin no lope ike no ya akupuke apunoko pukaptsatslo Apu Tsala la shikim tikyu pesna nong tsanye nong na pukaptsaki vechona ni ina ishi Tsala la ipu shikim tanye ipu na pukaptsaki vechona ipelo khagul pen ipulo pakagul peke ti hotoi kha kimi khumsi rengundo ana aku ko hum kumsi jelana apno ko nong kumsi shikim tanye nong no armeshi ni ngong no akh khoi ritski rengundo ekemo nong shikum to tsin shakyu ye pukaptsal pin shanye khwana pukaptsam la kimi agaye pukaptsatslo alhoi kimi kinil hoke aza give you look akedo chupunglo gawi ki nuri hebe pa kilo alhoye ite tere pa ye kumts apu ki kimi pe pepe pa ana apu nokolo apu ki to o kimi angina tiri pe pesange opu ki kimi kholo irlo ana kwana tomla kyo apaye alhovle pilona kama ki shilopi apu noko kumts shikum to ani apu epi kimjiye ego na khotoy apu kukulu kimjiye ego na kijeke apu noko noye atachula kikumoke noye akupu achiku la kirolo kimriche ki papike pokaptatslo ena alho kukupu ki vive chona apu bemoko akishpe plo ena ashgola polna irmona ina khaki alho wala kimine tivaye u ala pilketoy khaki ga akirish khulu ena akti gzri akirishri kelo ki papu shulpenge nikirini betsani apnoko ashgola ni akhosh akirini shulun shanye non kumse invitation zanye apnoko sala namu no apu alho kuno no hosikena no pa wokulu khmlavena agaye alho pulo oshikum tots ana okuputs pengere no akirin shillo akinyu no apnoko law encourage shikum to inshakyuye no na sala namu no ashikdana apu shekhe repara ye alho pulo okuputs penye pagabtsana alho pulo meye allo plon na khpen shikyo wala no lobe pangi ho allo wala lana dimi ana apushil pengi reno allo vile akaka khusul pen shanye Joseph na kucho tim shilpe ketoy no apu allo vile akaka allo kutskullo ipelo Joseph toy tim kucho shilpe lopi ini khul pen shanye nyu ako shakirin shipzina irolok shakakyo shini Agigyo ena sukum sape okisla sagani ampujis no inahu abotulo na aya khal hosikyulo akchupu kupuk laishir hosike toy no kiptim ena tokim hosike apu ena aza isna nyunguno shikim tiki pesno otsanye no apu kiptimi apu hosike nino shikim tanye ikkhla no apu ikmratske ni shi khaglo no o khagul peke ti hotoy aku ko hom kham tsengu no ni puno ko no shikim tekyu pesn otsanye apuno ka ari kyu reng no niwe kma kyu khkhulke apuno ko kmratslo apu bemo khoye ku shok tsupuke apu bemo khoye pikhakamla timne thul chamoke ke mu pikhakamla mo khoktom khapa chenye apu khona alo sas kitsikime pe khopsna bemo ko pukena panang ye
amo ko purchenye ena agichala kija alungol chenye kim apuna ko kono sa sikime pengo mokena pano ye kiu toy akhkhula gna alo gtsne kiu to agna akine kiu to age pinamo pano ye alo ko no pesna pana tano ko tsulchemoy aya khala absent father apu teve ki mopta kha ki babure apempina pana sa sungwa nge tono ga ki papu pa jivai ampu jiso ako hona avesa ki ye absent father absent mother eke misa loto shira apu ga ki mlorme veksa kunom ki birimla ki pesta ka sa jivai ampu ni puno kopelo amoko ki to mi shishe share pinamo o sa sukh ki me khal pielo no haye pa uti khella timna pa ya arze pike ekim pana amiku shinkyo kakta shilke ana ogolingi tipona pa kimji shilke ana tishke vechona pa ye kija alongolke ishi tikhamna parli krachi kye pana achipi shinkyo ozla kakta shike Tihutoy ampujus Abraham, Job, and Joseph. And apukuto na o kapesna abuhashi o shika kapesna abuhashi pesna o golikula o tachilukula panu ye kmaki papushilo and pana kibore pavechona mral and tikli koko kirishol peketoy ni puno kopelo o sas khime khalki papushil pielo amoko k nanana pumlana akyu o pivile eglaye amoko tipo pekim tilvenenge ambujus ni puno kopelo o sas khalki papushil pielo ako ahola agivishil ke pushaiku apu kivechona akiko kantse ni puno koplo pukapsal pielo akim kivishil pielo ana ako hokma kishil pielo ambeju se sina o tsapesina o timkolo jivekulo chulkemi kantse kamratslo apu akempolo apu gihul pielo apu akempolo apu simsal pielo apu kahakempolo apu na akivipana shikaku tipo kishe pelu pusna amikusho khana pa losikul ho jarishil and a papu pa biological father jarishil penge kirni betsani ampi oshkim tena ayakhana Apu Tsala alokish kilo no ayakhala apno ko kham sikam hatslo adu kivi hikam hats pusna ning plotsa chulpeke oshkim tiva ojelane khani okupu kinki kimeki nyukam tsho atspinke nazaret nagam jisijelan inyukhani Amen.